nakomeze kubana namwe inshuti bakunze ba Icecetse TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ikaze. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC buremeza ko umutwe twaje intwaro wa M23 urusha imbaraga akure cyane ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba East African Community zizoherezwa mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo yewe na Ituri. Byatangajwe n'intumwa nkuru ya perezida wa RDC mu mishyikirano ya leta n'imitwe yitwaje intwaro Prof Sergio Tibangu Kalala mu kiganiro yagiriye kuri Radio Okapi kuri uyu wa 13 Ukwakira 2022. Tibangu umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politike Laurent Kanyuka ashinja kugira uruhare rukomeye mu kurwa ry'uyu mutwe mu mishyikirano y'i Nairobi muri Mata 2022. Yibukije ko umaze igihe usaba kugirana ibiganiro na leta, abazwa niba abyaka. Akaba yarasubije ko nubwo atari umuvugizi wa guverinoma yumva leta RDC itajya mu biganiro na M23 kuko angara umutwe w'iterabwoba. Yongera ko uterwa inkunga na leta y'u Rwanda nka MONUSCO n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Tibangu yashimangiye ko M23 imaze amezi 4 ifashe umujyi wa Bunagana igaragaza imbaraga nyinshi kurusha igisirikare cya leta, kandi ngo inazirusha ingabo za East African Community. Byitezwe ko zatangira ubutumwa mu gihe cyavuba. Yagize ati M23 guverinoma yemeza ko ari umutwe w'iterabwoba yagaragaje imbaraga z'igisirikare kurusha FARDC n'ingabo z'akarere z'ibihugu bya Afurika yo mu burasirazuba ziri muri gahunda yo korezwa burasirazuba bwa RDC. Nta biganiro na M23. Iki kiganiro kibayeho nyuma y'icyo Laurent Kanyuka yagiranye n'umunyamakuru Christophe Roigan w'ikinyamakuru Africa Arabia tariki ya 12 Ukwakira 2022. We yatangaje ko M23 itazava ku butaka iriho kuko ngari wabo w'abarwanyi bayo. Prof Tibangu aremeza ko M23 irusha imbaraga ingabo za East Africa Community zizoherezwa muri RDC. Astravest. Iyi ni Icecetse TV. Ari ubwa mbere ubonye video zacu, yabyiza ukanze subscribe uye ukamanuka gato gakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru, inkuru, ibiganiro, ibyegeranyo byose tuba twaguteguriye umunsi ku wundi.